od nəfəsli diyarı. Ocağına can qurban Azərbaycan. Əziz səndə əyilməyən. Zəfər günü bizim bayrağımızdır. Bu zəfər bayramıdır. Bu rəşadət bayramıdır. Bu ədalət bayramıdır. Bu milli qürur, milli ləyaqət bayramıdır. Biz öz ləyaqətimizi bərpa etdik. Bundan sonra müzəffər ölkə və qalib xalq kimi əbədi yaşayacağıq. Bundan sonra Qarabağda və Zəngəzurda əbədi yaşayacağıq. Və əgər Ermənistanda hər hansı bir qüvvə bizə xor baxsa, hansısa bir revanşist meyllərə əl atsa, görəcəkdir bizim yumruq. Bizim yumruğumuz yerindədir. To commemorate our immortal martyrs who sacrificed themselves for the integrity of our motherland, for the freedom of our Azerbaijan. Sit down, please. Say what date is it today? Today is our victory day. Yeah. Today is November 6th. Yes. And in 2 days we are going to celebrate our glorious victory day. Today we devoted our lesson to our victory day. Mənfur düşmənlərlə mübarizə aparan xalqımızın igid oğul və qızları içərisində bir əsrlik zəngin tarixi irsi olan Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin yüzlərlə tələbə, məzun, əməkdaş və rəhbərləri də yer alır. Onların arasında onlarla şəhid, qazi, veteran və sərkərdələr var. Görkəmli alimimiz Mahirə Nalıqızının Salam olsun şiirindən bir parça söyləmək istərdim. Şəhidlərin haqqınız var çiynimizdə, kəfən geydik qalacaqdır əynimizdə, çıxmayacaq, yaşayacaq eynimizdə, tökülən al qanınıza salam olsun. Ələm idi, güzdə idi hər çağımız,
30 ildən sonra güldü növrağımız. Dalğalandı Şuşada al bayrağımız. Qurban olum, hamınıza salam olsun. Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda torpaqlarımızın korunmasında canlarından keçmiş şəhidlərimizin ömür yolu gənclərimizə örnəkdir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz milli qəhrəmanlarını tanımalı, onların keçdiyi həyat yolundan çox şeyləri öyrənməlidir. Torpaqlarımızın qorunması, vətənimizin müdafiəsi uğrunda canından, qanından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalmaq ən böyük şərəf və qürurdur. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dövlətimizə qarşı törədilən cinayətlərə, xüsusilə də erməni təcavüzü və terrorizminə qarşı xalqımız səfərbər olub, vətən və millət naminə düşmənə qarşı ölüm diri mübarizəsinə qalxdı. Bu mübarizədə minlərlə igid oğullarımız və qızlarımız şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər, siz qıydınız, kim qıyardı canını? Şəhidlər, siz döndünüz xalqın qəhrəmanına. Şəhidlər, çevrildiniz bir hünər dastanına. Şəhidlər, vətən sizə hər gün alqış söyləyir. Şəhidlər, Əziz Musa qarşınızda baş əyir. 26.09.2020 0002. Sabah səhər yuxudan oyanacaq. Telefonunu əlinizə alan kimi sosial şəbəkələrin işləmədiyini görəcəyik. İlk Wi-Fi megabayt yoxlayacaq. Yox, internet işləmir. Nə olduğunu anlamayacaq. Bir neçə saat sonra xəbərlərdə Anar Eyvazovun çıxışını izləyəcəyik. Artıq hər şeyi anlayacaq. Müharibə başladı. Dalbadal şəhid xəbərləri gələcək. Bol-bol dualar edəcək. Hər gün bir-birimiz doğması müharibəyə yollanacaq. Daha da həyəcan keçirəcək. Sonra 4 oktyabrdan başlayaraq ard-arda gələn qələbə xəbərlərini eşidəcək. Və nəhayət 8 noyabr Qarabağın göz bəbəyi Şuşa işğaldan azad ediləcək. 10 noyabr 44 günlük müharibə qələbəmizlə bitəcək. Hər kəs qələbəni qeyd edəcək. Şəhid ailələrinin gözləri yaşlıdır. 3.000-ə yaxın şəhid ruhumuz qarşısında baş əyir. Sonsuz xatirələr qaldı onlardan. Bu xatirələr ürəyimizi yandırır. Həm də onları yaşatmaq üçün güc verir. Həmişə bir tərəfimiz yarım qalacaq. Biz yaşadaq ki, yaşasınlar. Biz xatırlayaq ki, gələcək də xatırlasın. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Azerbaijan territories, which have been under occupation for about 30 years, were liberated from occupation as a cost of the blood and lives of our martyrs, our shaheeds. During the Patriotic War, about 3,000 servicemen of our armed forces were martyred. The 44-day Patriotic War not only brought the joy of victory, but also introduced a heroic sons to the people of Azerbaijan. A number of brave sons stood up for the dignity and freedom of motherland and became martyrs or veterans. Böyük qürur hissi deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
our lovely President İlham Əliyev and brave sons Marquez and veterans. Let's speak about our graduates. First, Ares'ten Baxışova Kərim qızı. She graduated English at the Azerbaijan State Pedagogical College. Please. Aresta Bakshova was born on May 4, 1989 in the village of Kachmaz region. Marty Aresta Çerkizı Bakshova served as a sergeant in the Azerbaijan army. Initially working as a medical statistician at the Armed Forces Hospital and later in a military unit in the Belagan region. She was martyred October 23, 2020 while resumed servicemen during the fighting for battle in the Patriotic War. She was posthumously an auditorium was named in her memory at the Azerbaijan State Pedagogical University. Marty Aresta Bakshova was awarded the Medal of third degree for impossible service. After her death, Marty Aresta Bakshova was also awarded the Florence Nightingale Medal, established by the International Committee of the Red Cross on May 12, 2021 in honor of the English nurse Florence Nightingale. Orhan Rızaoğlu Nabiyev was born on January 20, 1995 in the village of Gürtepe, Şamaxı region. In 2012-2016, he graduated from the Şamaxı branch of the Azerbaijan State Pedagogical University with a degree in Azerbaijan language and literature teaching. Orhan Nabiyev was martyred on 30 October. He is posthumously awarded the Medal for the Morseland, the Medal for the Liberation, the Sigurdsson, and the Medal for Distinction in Military Service. Vətən bağı qələbə qoxur, Şuşanın dağları vətən oğullarını salamlayır. 8 may 1992-ci il yox, məhz 8 noyabr 2020-ci il Azərbaycan ürəyinə qovuşdu. Artıq biz Şuşanın dərdindən hər il ürəyimizdə yıxılmayacağıq, ağlamayacağıq. Azərbaycan Şuşasına qovuşdu. Biz Şuşaya yolu iplə çəkirdik. Bu iplə çəkdiyimiz yol hər bir Azərbaycanlının alnındakı qırışı idi, dərd idi. Vətən həsrəti ilə illəri qovan, kədəri közə dönmüş gözlər indi sevinir. Bu bizim xoşbəxt sonsuzluğumuzdur. Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan torpaq uğrunda şəhid olmuş şəxslərinin bugün haqqını aldı, qisasını aldı. Azərbaycan ordusu, müzəffər ordumuz, səninlə fəxr edirik. Ali Baş Komandanımız çox yaşa, Azərbaycan əskəri çox sağ ol, çox yaşa. Əziz Şuşa, biz evimizə qayıtdıq. Now Fatimə will speak about İlkin Ağaquliyev Saməddinoğlu. He graduated from the Azerbaijan State Pedagogical College, majoring in physical education teaching. Please. Sometimes life fits in one sentence. Mother, I will make you the mother of a matter. These were the words of İlkin Ağaquliyev to his mother. He was born on October 4, 2000 in Shabran city. He studied to become a physical education teacher at Azerbaijan State Pedagogical University. On October 17, 2020, he fought bravely in the battle for Sigurdsson. Before leaving for the front, he called his father and said, "Hang a flag in our yard. If I don't come back, know that the motherland lives." İlkin Ağaqulliyev's life teaches us that it's not about how long you live, but how deeply you love your country and your people. He gave his life for the land, and now this land carries his name forever. Tarihi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda
bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən biridir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Now, Zəhra Xanım will speak about Ehram Hüseynli Həsənoğlu. He graduated from the Faculty of Primary Military and Physical Training of the Azerbaijan Pedagogical Institute, named after Nasreddin Tusi, now Azerbaijan State Pedagogical University. Please, Zəhra Xanım. Ehram Hüseynli was born on April 17, 1977 in London. He studied at the Azerbaijan State Pedagogical University, where he learned military and physical training. In 2020, during the Second Karabakh War, he became a senior lieutenant and worked as a commander in the Azerbaijani army. On October 21, 2020, during the battle for the Jabrail region, senior lieutenant Ehram Hüseynli did as a matter while fighting bravely. He was later awarded the medals for the liberation of Jabrail, for the liberation of Qubadlı, and for the motherland. Now we speak about Ağakardaş Abbasov İlhamoğlu. He graduated from the Azerbaijani branch of the Azerbaijan State Pedagogical University with a degree in Azerbaijan language and literature teaching. Please, Fatma. Ağakardaş İlhamoğlu Abbasov was born on September 28, 1992 in Hüseyinxanlı village of the Zardab region. Education. He went to the school in 1998 after finishing Hüseyinxanlı Secondary School in 2009. He entered the Azerbaijani branch of the Azerbaijan State Pedagogical University with a degree in Azerbaijani language and literature teaching. After graduating the university, he joined the army. Military service. Marty Ağakardaş Abbasov, a senior lieutenant of the Azerbaijani army, fought in the battles for the liberation of Fuzuli during the Patriotic War, which began on September 27, 2020 by the Azerbaijani armed forces to liberate the territories occupied by Armenia. Ağakardaş Abbasov was martyred on September 28 during the battles of the Fuzuli. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlər üçün brifinq keçirirdi və həmin brifinqdə açıqlanıb ki, bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Mən şəhid Ehram Hüseynlinin oğluyam, Hüseyni Həsən. Mən Azərbaycana aid bir dənə şeir oxumaq istəyirəm. Özün kimi vüqarlıdır uca dağlarım, üstünə bir yaraş edilir yaşıl bağlarım. Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağlarım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. El bilir ki tükənməyən sərvətin vardır. Sinən üstü ağ tandıqlı gen tarlalardır. Buyrukların göy xəzərdə qatardır. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Now, Lamia will speak about Xoşqar Səxavətoğlu Ömərov.
He graduated from the Faculty of Mathematics and Computer Science of the Azerbaijan State Pedagogical University. Please, Lamia. One of those who wrote the epic with their blood during the 44-day patriotic war is the matric teacher Qoshqar Omarov. On September 22, 26-year-old Qoshqar, who went to military service saying the motherland is calling, was matric in the Dashalti village of Shusha. His father, Sakhavat Omarov, says that he is left with picture of him as well as family that lives with pain and pride at the same time. No matter how hard it is for a father to lose his son, it is also proud because he was martyred for the sake of the homeland. When we ourselves talk as father and son, the loss of the lands of our homeland was a great blow for him. I always saw that his sense of patriotism was at a high level. On September 21, he went to the military commissary saying the motherland is calling him and went to fight in the direction of the Fuzuli region, going as far as Gubatlı, and then he was martyred during the battles for Shusha. Long live the Muslim. Several teachers like Qoshqar Omarov were martyred in the patriotic war. This time they taught their students not a lesson, but a lesson about the motherland and on the battlefield. May God have mercy on them. Tonight, we speak about Ceylin Nusretli Agiloğlu. He graduated from the Faculty of Chemistry of the Azerbaijan State Pedagogical University. Ceylin Agiloğlu Nusretli was a brave hero who fought for Azerbaijan's freedom. He was born on April 8, 1995 in Baku. His family was from Fuzuli. From his childhood, he was kind, active, patriotic. After finishing school, he studied chemistry teaching at Azerbaijan State Pedagogical University and graduated in 2016. He served in the army with honor and later fought heroically in the Second Karabakh War, taking part in battles to liberate occupied lands. He showed courage, always supporting his comrades and inspiring them with his love for Azerbaijan. He became a martyr while defending his homeland, and his sacrifice will never be forgotten. On Victory Day, we remember his wife, Ceyhan. His life teaches us patriotism, courage, faith in our country's future. Mirdavut Tahirov Asemoğlu. He graduated from Chemistry and Biology Faculty of the Azerbaijan State Pedagogical University. And we will speak about Mirdavut Tahirov. Yes? Begin. Martin Mirdavut Tahirov. He is from Pesar village, Astara region. While he was a student at Azerbaijan Pedagogical University, he left his studies and went to war. He was seriously injured in the 44 days war, especially in the battles of Shusha, and then underwent treatment for more than 2 years. Despite his treatment, he did and was buried in his village. Mirdavut Tahirov was awarded the following medals by the Republic of Azerbaijan for his bravery in the war, Medal of Distinction in Battle for his distinction in the war, Medal for the Liberation of Kabajar for his participation in the operation to liberate the Kabajar region,
Medal for the Liberation of Shusha for his participation in the battles for Shusha. Now, Namik Məmmədli Ağməmmədoğlu. He graduated from the Azərbaycan branch of the Azerbaijan State Pedagogical University as a primary school teacher. Martin Namik Mamadzadeh was born on May 25, 1997 in Anjabadi district in Azerbaijan. For childhood, he was known for his kindness, honesty, and a strong sense of patriotism. He was received high education, Azerbaijan State Pedagogical University, Anjabadi branch. When the Second Karabakh War on September 27, 2020, he didn't hesitate for a moment and joined the Azerbaijani armed forces and he defended his country. Namik took part in a lot of heavy battles for the liberation of Jabrayil and for the liberation of Fizuli. On October 10, 2020, during battles, he heroically became martyr, giving for his life for independence and territorial integrity of Azerbaijan. He was awarded a lot of several medals for the motherland and for the liberation of Jabrayil, for the liberation of Fizuli. Ətraflı o barədə biz məlumat verəcəyik və Prezident İlham Əliyev bu barədə canlı yayımda çıxış edərkən məlumat verdi və bir daha qeyd edim ki, Zəngilan rayonu Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin cənub-şərqində Araz çayının sol sərhədlərində yerləşir. Ərazisi 730 kvadrat kilometr, əhalisi 41,75 min nəfərdir. Zəngilan rayonunda bir şəhər, 5 qəsəbə və 79 kənd var. Şimaldan Qubadlı, şərqdən Cəbrayıl rayonu və cənubdan Araz çayı boyunca İran İslam Respublikası, qərbdə isə Ermənistan, Mehri və Qafan rayonları ilə həm sərhəddir. Bu barədə əlbəttə ki, biz irəliləyən dəqiqələrdə daha məlumat verəcəyik. Eyni zamanda üzürlü hesab eləyin, bu həyəcanım anlaşılandı bəlkə də, çünki 27 ildir bir Zəngilanlı olaraq bu xəbəri biz gözləyirdik. Adan özümə bir xeymə qurdum, keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan üçün laləzar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır, adı gəlcək könlüm dastana döndü, dastana döndü. You will speak about Tural Demirciyev Rafailoğlu. He graduated from the Faculty of Management of the Azerbaijan State Pedagogical University. Please. Tural Demirciyev was born on October 1, 1992 in Baku, Azerbaijan. He began his education in 1999 at secondary school number 90, named after Richard Zorg, located in the Yeni-Ramana settlement of the Sabuncu district. From a young age, he was known for displaying patriotism and strong sense of responsibility. After finishing school, Tural chose a military path and later took part in the Second Karabakh War in 2020. During the war, he showed great courage and loyalty while fighting for the liberation of Azerbaijani lands. His bravery and dedication earned him deep respect among his fellow soldiers and the Azerbaijan people.
Kral Demirciyev is remembered as a national hero who served his country with honor and became a symbol of patriotism for the younger generation. His awards and legacy. After his death, Kral Demirciyev was posthumously awarded the medals for their motherland vətən uğrunda and for the liberation of Füzuli'nin azad olmasına göre. His hometown of Sabuncu holds remembrance ceremonies in his honor and the anniversary of his death. Şuşa, sən Qarabağın köksündə çarpan ürəksən. Biz sənin köksündə kiçicik bir zərrə. Biz köksündəki bu kiçik zərrələrinlə huzuruna gəlmişik. Əskərin gəldi ki, səni bağrına bassın. Gəlib ki, sənə sahib çıxsın. Gəlib ki, canından çox sevdikləri bayrağı və Şuşanı qovuştursun. Adına, özünə vətən deyib gəlmişik. Çölünə, düzünə vətən deyib gəlmişik. Əskər, Cabbarın, xanın göz yaşını silən əskərim. Artıq Şuşa qan ağlamır, İsa bulağından qan fışqırmır, Pənah xanı qəzəbindən tir-tir əsmir, Vaqifin qəbri ot tutub yanmır və bugündən Natavan artıq ah çəkmir. Sən ora ayaq bastığın o andan, Şuşanın dağlarından da o ah çəkildi. Cıdır düzündəki xarı bülbülün daha gözündə yaş, üzündə qəm görməyəcəyik biz. İllərdir ki, qanadı sınmış, didərgin salınan bülbülü və üzeyri daha kimsə sustura bilməyəcək. Və bütün bunlar üçün sağ ol, əskər. Now I can speak about Tapdıq Ağayev Çingizoğlu. He graduated from the physical education teaching of the Industry Pedagogical College of Azerbaijan State Pedagogical University. Tapdıq Ağayev was born on December 2, 1990 in Tuntul village, Kabala district. He studied at Tuntul Secondary School and then at Sanayi Pedagogical College. He served in the Azerbaijan Armed Forces from 2010, continuing as a professional soldier from 2016. On September 27, 2020, he fought in the war to liberate Azerbaijan's occupied terrorists participating in battles for Füzuli. He was mated on October 8, 2020 and born in Tuntul village. He was awarded the following medals by President İlham Aliyev for the fatherland, for the liberation of Füzuli, brave fighter. Now we can speak about Elgin Azizov Elmanoğlu. He graduated from the Şamaxı branch of the Teachers Institute as a teacher of Azerbaijan language and literature, now Azerbaijan State Pedagogical University. Elgin Azizov was born on January 8, 1990 in the village of Gurttepe, Şamaxı region. He started as the Şamaxı branch of the Azerbaijan Teachers Institute, specializing in teaching Azerbaijani language and literature. Elgin Azizov was martyred on October 6 during Füzuli battles. Elgin Azizov was, after his death, awarded for the motherland, for bravery, for the liberation of Füzuli, for the liberation of Kocaman medals. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.